Nkwifurize ibihe byiza, reka nkwifurize umunsi mwiza we dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Waruziki Iwacu TV. Birumvikana neza cyane mwe mumaze kubimenyera tuba twibereye ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba rukomeje kugenda rusakiranya uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugarutse mu makuru akomeye cyane ahantu hitwa muri teritwari ya Rubaya hongeye guturuka amakuru kandi aremereye. Uhise wibaza uti ni ibiki noneho biturutse ahangaha muri iyi teritwari ya Rubaya? Reka nkubwire nti muri teritwari ya Rubaya ubu tuvugana drone z'igisirikare cya FARDC ziri gutwika ibirindiro bya M23. Aya makuru turayagarukaho ku buryo burambuye, ariko kandi muraza kunyemerera mwokagira imana mwe twigerere ahantu hitwa Ibukavu. Ahantu hitwa Ibukavu imirwano yongeye kuba imirwano hagati y'izinyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ariko kandi turagaruka ku modoka zirindwi z'inyeshyamba z'umutwe wa M23 zimaze gutwikwa ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turareba ese mu by'ukuri izi modoka zitwikiwe he? Ese zitwitswe nabande? Ese ni FARDC izitwitse n'abawazarendo n'ingabo z'abarundi FDNB? Aya makuru nayo ndayakubwira, ariko kandi nkubwira naho zitwikiwe neza. Igoma ngo igomba gufatwa byanze bikunze, ibi nabyo ndabikomozaho. Igisirikare cya FARDC aha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndagira ngo nkubwire ko cyongeye kukameza kuri aya manywa. Turi ku itariki 24 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026. Reka nze amakuru yacu tuyagarukeho ku buryo burambuye, ariko mbere yo kuyagarukaho ku buryo burambuye ndabanza nkwibutse gukora subscribe, ukomantinge, urayikinge ndetse unasharinge kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda abageraho gatanu kuri gatanu. Amakuru yacu tuyahere ahangaha muri Rubaya. Drone z'igisirikare cya FARDC zigize gutya zongera kwibasira amadefensi ya M23 muri iyi teritwari ya Rubaya. Iyi teritwari ya Rubaya twari tuzi ko intambara yarangiye ubwo igisirikare cya FARDC cyafashe santere Rubaya. Abantu barimo bavuga ati izi nyeshyamba za M23 ziribwiriza zihite ziva ahangaha mu nkengero z'iyi Rubaya, kubera ko zirabona ko iki gisirikare cya FARDC nta gahenge cyazihereza. Ariko noneho nk'uko babitekerezaga abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 batariyunganganya, bataragira byinshi bakora, batarajya ku mirongo ya kure ku rugamba, igisirikare cya FARDC kirwanira mu kirere kibasutseho drone za kamikazi zigutwikiye aba barwanyi b'uyu mutwe wa M23 muri iyi Rubaya. Ntabwo haragaragara neza ibyo izi ndege z'igisirikare cya FARDC zangiririje M23 ngo babe batangaza ngo hapfuye abasirikare abanaba, babe bavuga ngo hakiriyemo ibikoresho ibi nibi. Ariko icyo nkubwira cyo nuko abarwanyi b'uyu mutwe wa M23 bongeye kwikorezwa amaboko bikomeye cyane ahangaha muri iyi Rubaya. Iyi Rubaya dushobora kuzayibonamo urugamba, kubera ko ukuntu iki gisirikare cya FARDC kirashe ibi birindiro bya M23 nayo ishobora kugira umujinya igashaka kwihorera ku buryo bukomeye cyane. Ariko usibye ko ntazi ko iyi M23 yabitekereza, kubera ko ikomeje kugenda ibikwamo ubwoba bukomeye cyane n'iki gisirikare cya FARDC. Iki gisirikare cya FARDC mbanze mbikubwire gikomeje kugenda kibarasa nta gahenge kibaha, nta mwanya. Ni nko gukubita umuntu ukamwiba n'umwanya wo gutora amabuye, mugani w'abanyarwanda nibo njya nkunda kumva babivuga. Ariko mu by'ukuri iki gisirikare cya FARDC gikomeje kwanga agasuzuguro bikomeye cyane ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tugere Isake. Ubu ngubu imodoka zigera kuri 7 ibifaru, imodoka z'intambara, imodoka zimwe zitinywa ku mirongo y'imbere ku rugamba zamaze kuba zasukwaho umuriro n'igisirikare cya FARDC. Ahangaha ni muri teritwari ya Sake, aho
abarwanyi ba FARDC naho bavuga ko bagomba kuhigarurira uko byakagenda kose. Ubu ngubu rero ibifaru bigera kuri 7 by'uyu mutwe wa M23 byamaze kuba byatwikwa n'abarwanyi b'igisirikare cya FARDC. Wakwibaza uti M23 Isake itiki? Ahangaha Isake abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 baruciye bararumira, ndetse nta byinshi bari gutangaza, bari kugenda bihungira, bari guhungisha amagara yabo, naho iby'ibifaru byo ntubabwire, baravuga ko bazahaha ibindi nibakiza amagara yabo mu gihe babonye uko bayakiza, usibye ko ntahamya ko bagomba gucika izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ahangaha Isake naho reka tuhave, ahubwo twigerere ahantu bita mu mujyi wa Bukavu. Mu mujyi wa Bukavu nahoze mbikubwira nti 100% abasirikare ba FARDC baratangaza ko uyu mujyi wa Bukavu bawigaruriye, ariko noneho igisirikare cya M23 cyongeye kuba cyatera ibitero shuma, ariko noneho igisirikare cya FARDC kiri kurwana no gusubiza ibi bitero shuma inyuma, aho bagerageje kubigaba hose, hanyuma bagatangaza intsinzi ku buryo bweruye ahangaha muri uyu mujyi wa Bukavu. Mwokagira Imana mwe, mwokagira Imana mwe. Izi ngabo z'abarundi ziri Bukavu, abawazarendo, ingabo za FARDC, ababo bakoze akazi gakomeye cyane mu minsi yashize ubwo bajyaga kwigarurira ahangaha muri uyu mujyi wa Bukavu. Nubwo abantu bakomeje kugenda bambaza bati ariko Mr Kenzo tubwiza ukuri, umujyi wa Bukavu uri mu maboko y'abarwanyi ba M23, uri mu maboko y'abarwanyi ba FARDC? Reka nkubwire rero, umujyi wa Bukavu ubu ngubu tuvugana uri mu maboko y'igisirikare cya FARDC, nta kwigoragora, nta gihindutse. Umujyi wa Bukavu igisirikare cya FARDC cyawirukanyemo izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ngayo nguko aya makuru y'i Bukavu nayo reka nyaveho, ahubwo hari ahantu uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 wongeye kujya mu mazi abira ku buryo bukomeye cyane. Ahangaha nta handi bahita mu mujyi wa Goma. Ese mu by'ukuri wari ubizi ko mu mujyi wa Goma ibintu byakomeje kugenda bisubirana irudubi? Uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 guhera ku munsi w'ejo ku itariki 24 ukwezi gatanu nibwo igisirikare cya FARDC cyatangiye kugaba ibitero, kandi ibitero biremereye izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ziherereye ahangaha muri uyu mujyi wa Bukavu. None kugezana n'aka kanya amakuru nikuriye i Bukavu, aka kanya ndi kubahereza aya makuru ambwira ko abarwanyi b'igisirikare cya FARDC na n'ubu ngubu bakigaba ibitero, kandi bya bitero rukokoma, bya bitero biremereye, bya bitero simusiga ahangaha muri uyu mujyi wa Goma. Birashya ntibinoga uyu mujyi wa Goma, ngo inyeshyamba za M23 naho zigomba kuhasohoka. Ngayo nguko genda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Waruziki Iwacu TV. Birumvikana rero muri iki gitondo twongeye kwigarukira ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba rukomeje kugenda rusakiranya uyu mutwe wa M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Mwokagira Imana mwe, ibintu bikomeje kugenda bicika ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba mu mutwe w'inyeshyamba za M23, haba ku ruhande rw'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Mwokagira Imana mwe, igitambo cyo kuba abarwanyi b'igisirikare cya FARDC babiranduye inyeshyamba z'umutwe wa M23 muri Rubaya cyamaze kuboneka. Umuntu bita Karinda Innocent, uyu yari koloneli w'abarwanyi b'igisirikare cya FARDC, bamaze kuba bamurasa, yarashwe n'igisirikare cya M23. Aya makuru ndaza kuyababwiraho 5 nkubwire ese uyu koloneli Karinda yarasiwe he? Ese mu by'ukuri yapfuye cyangwa aracyari muzima? Aya makuru ndayababwira ku buryo burambuye, ariko kandi muraza kunyemerera mwokagira Imana mwe tugere ahantu hitwa Ibukavu. Ibukavu bidasubirwaho, bitigoragorwaho, igisirikare cya FARDC kiratangaza ko cyamaze kubiriyandura ku buryo bukomeye cyane abarwana ku ruhande rw'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha muri uyu mujyi wa Bukavu. Aya makuru ndayakubwira ku buryo burambuye, ariko kandi Igoma umuriro n'umuriro rwose. Igoma abarwanyi b'igisirikare cya FARDC baravuga ko
ko bagomba kwigarurira iyi Goma byakwanga byakunda, inzira zose byanyuramo baravuga ko bagomba kuyigarurira. Aya makuru y'Igoma nayo turayanyuraho turebe ukuntu bimeze, ariko Igoma ho nta nubwo tuhanyura, ahubwo turahatinda ku buryo bukomeye cyane. Hari umuntu wanyandikiye ngo ndi ahantu bita muri teritwari ya Rubaya, nubwo atambwiye umusozi aherereyeho, ngo kandi ngo ndi kumwe na M23. none se wumva kuba uri aho ngaho Rubaya kandi uri kumwe na M23 bibujije abarwanyi b'igisirikare cya FARDC kuba bakomeje kugenda bayibirandura ku mirongo y'imbere ku rugamba? Ibyo ngibyo rwose ntabwo ari ibintu twakagombye gutindaho, ahubwo ngo mbwira ngo ndi Rubaya cyangwa se ahangaha muri santere ya Rubaya, kandi Rubaya iyobowe n'igisirikare cya M23, cyangwa umbwire ngo nta ntambara iri ahangaha muri iyi teritwari ya Rubaya. Aho ngaho ho birumvikana, ndakubwira uburyo ahangaha Rubaya hari intambara ndetse ikomeye cyane, n'abo barwanyi bawe ba M23 uri kumbwira bahashiriye ku buryo bukomeye cyane. Inshuti bakunzi ba Waruziki Iwacu TV, ni munyemerere aya makuru mbabwiye mu buryo bw'incamake ndetse n'andi menshi cyane ntababwiye, tuze tuyagarukaho ku buryo burambuye. Ariko reka mbanze mbasabe gukora subscribe, mu commenting, mu liking ndetse mu na sharing, ariko mbashimire mwokagira Imana mwe, mbashimire kubw'urukundo mukomeje kunyereka, haba mu bitekerezo byanyu, haba mu kurayikinga, mukomeje kugenda munyereka urukundo kabisa. Amakuru yacu reka tuyagarukeho ku buryo burambuye. Reka duhere amakuru yacu ahangaha muri Rubaya. Muri Rubaya ahantu hitwa Karuba, uwitwa Koloneli Innocent Karinda yamaze kuba yaraswa n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, ariko abakurikiranira bya hafi intambara yaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuze bati ubundi igisirikare cya FARDC bitewe n'imbaraga nyinshi cyatakanye ahangaha muri Rubaya ndetse no mu misozi ikikije Rubaya. Baravuga ko atari uyu muyobozi w'igisirikare cya FARDC yakagombye kuba abarurwa ko yapfuye wenyine, hakagombye kuba hari kubarurwa abajenerali benshi cyane, ngo kubera ko abarwanyi b'igisirikare cya FARDC bafite abasirikare benshi bakomeye cyane ahangaha muri iyi Rubaya, bahagurukijwe no guhashya uyu mutwe wa M23. Ariko reka mbikubwire ku buryo bukomeye cyane, wenda iyi Rubaya ninshake buba ari ubwa nyuma n'ubwa mbere nyigarutseho, dore ko n'ubundi iyi Rubaya turi kuyitindamo cyane, ariko turi kuyitindamo bitewe n'amakuru mashyashya akomeje kugenda ayigarukaho. Ahangaha muri iyi Rubaya abarwanyi b'igisirikare cya FARDC, tujye tuvugisha ukuri, baratunguranye ku buryo babiranduye uyu mutwe wa M23 umukanya gato nk'ako guhumbya. Hari abantu bakomeje kugenda bambaza batari ko tubwire neza, ntibwana munyamakuru tubwire neza ibintu biri kubera aha hantu muri Rubaya. Koko igisirikare cya FARDC cyafashe Rubaya? Ko amakuru ari guturuka muri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahakana ko izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zafashe Rubaya. Ibi ngibi rero reka mbikubwire nongere mbikubwire n'undi wese ukubwira ukuri. Ibi ngibi ngiye kukubwira nibyo ari bukubwire. Abarwanyi b'igisirikare cya FARDC bigaruriye ibice byinshi cyane by'ahangaha muri Rubaya, ndetse harimo n'umujyi wa Rubaya wowo ubwawo. Umutima wa Rubaya ubu ngubu harimo abawazarendo, hari ingabo za FARDC, hari abacanshuro b'aba Brankota, hari n'ingabo z'abarundi FDNB. By the way, hari abantu benshi bakomeje kugenda babimbazaho, ariko uko niko kuri. Abarwanyi b'igisirikare cya FARDC bigaruriye iyi Rubaya yose. Nari mvuze ngo bigaruriye aba barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23, ariko n'ubundi nabyo nshaka nabivuga kubera ko abenshi bamanitse amaboko, abandi bafatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Rubaya. Aya makuru ya Rubaya reka nyaveho, ahubwo twigerere ahantu hitwa Ibukavu. Ibukavu bidasubirwaho, bitigoragorwaho, nabikubwiye. Iyi Bukavu abarwanyi b'igisirikare cya FARDC baratangaza ko bamaze kubirandura ku buryo budasubirwaho, cyangwa se ku buryo butarimo imirwano y'akasamutwe. Baravuga ko bamaze kwirukana umutwe w'inyeshyamba za M23 ahangaha
muri uyu mujyi wa Bukavu. Mwokagira Imana mwe, hari abantu bakomeje kugenda bavuga bati nyamara icyo aba barwanyi ba M23 bari guhangana nacyo ntabwo ari za ngabo z'abarundi tuzi, ntabwo ari FARDC tuzi, ntabwo ari abawazalendo tuzi. Reka nkubwire nti izi ngabo z'abarundi ntimukazitiranye cyangwa se ngo muzivugeho. Izi ngabo z'abarundi FDNB ni ingabo zikomeye cyane, ni abarwanyi bari kurasa cyangwa se ni abarwanyi bari kurwana umukutano ukomeye cyane ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni abarwanyi bari gukora ibishoboka byose kandi ni n'abarwanyi bashoboye, kubera ko ibintu bakomeje kugenda bakorera uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ni bamaze kuba indoto mbi. Bamaze kuba indoto mbi ku barwanyi b'igisirikare cya M23. Iyo uvuze abarwanyi b'abarundi FDNB ni indoto mbi kuri aba barwanyi b'igisirikare cya M23, ariko kandi uwitwa General Pacifique Masunzu nawe akaba indoto mbi kuri aba barwanyi barwana ku ruhande rw'uyu mutwe wa M23. Yego abantu baravuze bati uwitwa aba bawazalendo bigize no kuba bashaka kuva ku mirongo y'imbere ku rugamba, kubera ko binubiraga igisirikare cya FARDC ko nta byinshi gikomeje kugenda kibakereza. Uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arimanukira aza kubahereza byinshi bakeneye ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho babona kurwana urugamba, ariko ntaho barageza kuri aba barwanyi b'igisirikare cya FDNB kiri ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire ni amakuru yacu, reka tuyakomereze ahantu hitwa Igoma. Igoma ubu ngubu ni hasi hejuru. Igoma mbisubiremo ni hasi hejuru. Abarwanyi b'igisirikare cya M23 abangaba bakomeje kugenda bigizwa inyuma rwose ku buryo budasubirwaho. N'iyi Goma yatatswe. Ntabwo nzi neza ko isaha ku isaha turi bwumve igisirikare cya FARDC kivuga ko hari imisozi cyafashe cyangwa se cyafashe neza Igoma, ariko ndakubwiye nti n'iyi Goma yatatswe ku buryo budasubirwaho. Ibikoresho byatangiye kuba byavanwa mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma bijyanwa Igoma indani, bijya gukora akazi byazaniwe ahangaha mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Abantu bakomeje kugenda bavuga bati Igoma nta mirwano ihari. Igoma icyakora nuko abarwanyi b'igisirikare cya FARDC bamaze kuba bagota iyi Goma, ariko nta mirwano ikomeje kugenda ibera Igoma. Reka je rero mbikwibwirire, jewe ndabizi 5 kuri 5 ko abarwanyi b'igisirikare cya FARDC ubu tuvugana batangiye kugaba ibitero imbone nkubone kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ziherereye ahangaha muri uyu mujyi wa Goma.